Камчыбек Ташиев 2020-жылы үйүн тажик тараптын провокаторлар тарабынан өрттөлгөн. Көкташ айылынын чектөө жерлигинин тургуну Абдурахим Мажитов аксакалды кабыл алды. Аксакалга акчалай колдоо көрсөттү. Эскерте кетсек, 2020-жылы Камчыбек Ташиев бул аксакалдын өрттөлгөн үйүн калыбына келтирүү үчүн акчалай колдоо көрсөткөн болчу. Ата, мына сизге. Мына азырынча биздин алып келген жардамыбыз. Yaxşılaşma. Yazımız yaxşı mı? Özümüz yaxşı mı? Seni sağlamlar, salamat, yaxşı. Millet hiç bu. Özümüz kadacıyoruz. Olur amca. Özümüz yaxşı mı? Baybiçe kanday? Baybiçe dürüst. Yaxşı mı? Duayı salamat. Ha, yaxşı, rahmat, rahmat. Benim hayatımdan duayı salamat. Rahmat, rahmat. Hiç vakını. Paşa size bir hava alıp gideyim deyip geldim. Rahmat. Şu 5 yıldan beri sizi görelek miyim? Jana kadar kırsık bolğondan keyin oşonda zarlap ыйлап турганыңыз көз алдыма эч кетпейт. Эми ошол күндөрдүн баары артта калды. Кудай кааласа баары чечилип атат, баары бүтүп атат, баары жакшы болот. Эми мындан ары Кудай кааласа коркпостон, үркпөстөн тынч эсен аман жакшылап жашайсыздар. Yaşap duralım. Daha bir mesele. Buna ola seni sizge ala geldim. Kişine olsa sizge jardam bolsun. Siz meni da жақсы көрүп калган, өзүмүн жашынакай жакын абан болуп калдыңыз. Rahmat. Кичине болсо жардам болсун сизге, мейлиби? Sizdi tarbiye kılan ata-enеңizге rahmat. Рахмат. Yani şundan beni çıkarıp geldiniz. Bizdi siylapsız, Kuday Tağlan sizni hürmet kılsın, izzat kılsın. Рахмат ага, рахмат. O televizorda görüyoruz. Oturunuz, gel. Bir gün çay içelim. Gel. Tanışarsınızdan versin, kadar zamanı siz olsun. Geleceğinler kim olsun, o bunlar uzun ısmar falan olmalı. Çalı kampirlerden duasına Oluyor. Hadi gaz gelsin. Çalı yok, kadar